Hello guys, welcome back. Nabaon sa Winchibay. Tuni ko a video hin sim kidiu hi le YouTube ma hi monetization on khu ibol ji hin on khu ibol te le YouTube hin automatic nga ads advertise khu e hin koi pi hin hi che advertise a ko na ko sum imo hin hi chu automatic nga akoy yu hin nang man hi chi manually a ads khu tam ko yin ka ti na ti a hele itin na bol di ham ti chu isay di in hi chun abula pa achai na ge in na bian lang Facebook na vet hi alo follow nei bol len lang share nei bol lang chule YouTube ma na vet hi ale long se nen subscribe bol lo line hi le subscribe nei bol lang share nei bol lang notification bell ko all nei koi pi din kang tabe tun ga lut no hitin ga view hite ama sa penin Chrome ma nin lang Chrome hi click ngin lang hi Chrome hi ga click ni te Chrome hi na click jo tiang le vela chun YouTube ma na lut di hin kay YouTube ma palitan chi jo tiang la customize channel hi ga click katin customize channel ka click jo tiang la hi ti na hong moment tu hin vela chun vei lang panga video logo hi na click di he ga click ngoi te tan video logo chu ka click tan ads chu iti su pung ding ham ads chu iti tam koi the ham ti chu kai wet sa di he ama sa penin belew chun achung pena video line hi ga belew chun monetization akit in on akibolin dollar symbol green na lai hi ga click le chun lai ga tin no i click nga hele ti na tan belew chun on off in chikun na hoina chai na khoi lo de ve lang pang hi belew chun dollar symbol dollar symbol lai ta na click de chega click mo hite hi click nga hi le hi ti na hong tan velaw chun hi cha namu ding khat chu manage ad slots akitin hi chilai hi na click de hi chilai hi click nga hi le hi ti na hong tan velaw chun abula hi ads lo hin chilai abula hi mol kang nga cha ki jam hi ai in achung langa ke man ka click de chu ipiam tile hitbol kang kizam na dona ads ding ka de ya hele insert ad slot kiti plus symbol nei la he ka click de na che ka click nga hele wela chun cha hin akipat na hin ad sa tan siteng le hoi lai ka koi be no mam chelai chu khat be touch ga boleng ka la he wela chun chelai don hin akizam kitan akang he chijo teng la chung langa insert ad slot kiti pa he plus symbol ka click ki de ka click ki nai la gan chum khat ni ai tam aki ka jong hen khat ga koi ki din ka ten lai ka koi nom na don ta chu ga click ka te chi ta na kai pe de mol kang ngat cha ki ram na kai pe ya na de na don lai ta chu na koi din na koi jo teng le insert ad slot hi na me de hu chu ka me le velaw chun khat ni thum li ka tan cha yo teng le cha hin khat ga kai phi kin na tin la hen ga koi ki min ta cha hin ka line hi ka koi yo teng le insert ad slot hi ka me ki din yo teng le ti ka kai phi ki na ka dei na don la ya chai nen khat ga koi ki min ta chila ya ka koi yo teng le insert ad slot hi ka me ki din hi cha ka me yo teng le velaw chun achung langa hi continue akisunen achung lang jet lang pang hi velaw chen hi chila hi ka click do hi che ka click ngai le ti no hom tan velaw chen jet lang panga velaw chen achung langa hi white color a min chi shape akitin hi chilai shape hi ka me de he hi chi chu shape ka me le khat wi adinga ati chai tan hi ti a chu na bol no mo wa no hon jong na ki bol phi de he hiti a chu na bol a hele na video a chu ads tam ta di in earning jong tam ding ti na hi je ye chun a bol dinan kain vet sa hin nang hon in muna to muna na ki bol phe diu le sa jala chu kain se ne in chu le mi khat le nin jong ne hin dong awen ya chu khat le ni boy na chu ni atam zo boy na hiding in kata sa ni ya chu video kain se in ana ve win lang nang hon jong ads insert na ki bol phe hi je pa ki pa chan chen